Otavalo informa. Enero chawpi killapi kallarishka kan Mapa Yakukunata Tantachita Azama Llaktapi. Kay rurayta llank'ankapaqmi kay kuskapi kawsaq mashikunapas paykunapa kullkita yanapanakun. Otavalomanta municipio yanapanakунchik $630,000 kullkikunawan kay llankaykunata paktachinkapak shuk uchilla llaktakunapipas nishunlla Esperanza la Libertad uyancha Patalanga pigulka uchilla llaktakunata. Agradecini kay ayuda shamushkamanta. Ñukanchik kay llaktapi hichushkarkanchik ni pipas na tigrarikupi kunan Rafael presidente kashpa ña kay ayudata apamurka y tanto alcalde kunapash gestionata shinashpa y agradecini ashtaka kushihushkidanchik porque ñukanchik mapakuna llaktapillata rigarishpa kawpi ungushpa kawsarkanchik payki chaytalla nipani. Kay llankayta tukuchinkapaqmi sukta killakaman paktachinkapak kapanchik. Shinallata kay llankaykunawanmi maskanajunchik ali kawsayta charinamanta. Alcaldía Otavalo. Cumplimos.